Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsabi lafdin munjazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi suti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bi sabqin haidun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi bati wa firah liwalahu fi darajatil akhirah wa fi'lu amrin wa mudhim buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna manfutin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil فأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.